Na konferenciji za novinare general Bridlav je podsjetio da KFOR nastavlja da pomaže očuvanju bezbednog okruženja, osiguravajući slobodu kretanja za sve ljude na Kosovu. Mislim da uz pomoć kosovske policije, EULEX-a i kosovskih bezbednosnih snaga KFOR ostvaruje neverovatne rezultate na Kosovu. Uzmite u obzir prvu postavku ove misije kada smo imali 50.000 vojnika na terenu i uporedite to sa brojem od oko samo 5.000 koliko ih je razmešteno danas. Jasno je da smo zajedno prešli dug put i lokalne bezbednosne snage napreduju ka ostvarivanju održivih sposobnosti. General Bridlav je, govoreći o lokalnim izborima na Kosovu, rekao da je i u buduće neophodno obezbeđivati sigurno okruženje. Pozivam sve u regionu da tokom ovih lokalnih izbora iskoriste priliku da osiguraju konstantnu stabilnost i bezbednost za buduće generacije. General Bridlav je potvrdio da je Francuska odlučila da povuče kontingent svojih vojnika iz sastava KFOR-a jer imaju druge obaveze, konkretno u Maliju. On nije želeo da komentariše eventualnu transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova, naglasivši samo da je zadovoljan njihovim dosadašnjim radom. Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi sastao se tokom dvodnevne posete i sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom i zamjenikom premijera Hajredinom Kućijem.